नमस्कार आज है सावित्री मुझे देखो पूजा कर सारे कलश फलश बसई एवं मंदिर जी पणस सपुरी पणस खाई सब आसी देख मुग मुग अंगूर सेऊ आपेल सब कमला सब आई आंब सब आसी कदली सब आई मुझे चली मंदिर मंदिर पलि आसली एवं जाऊँ आपा पूजा करी आ देखो जिन मंदिर आसली पूजा करी पूजा करी आ आज गुरुवार मत सावित्री होते पिला आपा खाइबे डाली सीझे रखी आलू भर्ता हम पनीर तरकारी हम दही बैगण बर्तन करी भात बसई गाड़ी बैगणटा छाणीदे बर्तमान लुण हल्दी गोलेदबा लुण हल्दी गोला भेरसुआ मतलब कंचना बाहर करते देखो तो हलदी लुण गोला होगा आम तेल ततीगला सीधे पकेवा आम गोटी गोटी कर पकेवा मसला गाड़ी देली देख ହେଇଗଲା ନଉଟେଇଦବା देखो बैगण भजा ହେଇଗଲା ता दही पकेदवा दही पकेदेले तापर चीनी टे पकेदवा ए खटा लगुवा ना मिठा मिठा लगे जस्ट लुण तापर गोलई दबा है देख गोला है बहली हम पकई तेल पकई भेरसुआ पत्र पड़ा तापर गोटे लंका पड़ा दे दु चार सोरष पड़ा जम दही पकले देखिए पकईदे पकईदे राग बेस खाती तो टिके ना पड़ा ହେଇଗଲା रेडी तेल बसईदेली आलुटा बघाड़ी तापर आलू पड़े
ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା। ଆଳୁଟା ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତେଲ ତାତିଲା, ଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଇଲା, ତାପରେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଫୁଟଣ ପଇଲା, ଏମିତି ଡାଲିଟା ସିଝା ହେଇଥିଲା ପକେଇବା। ତୁ ନେଇକି ଖାଇବୁ। ଡାଲି ଫୁଟିଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ। କାଢ଼ିଦେଇ ପନିରଟା କରିବା। ତେଲ ପକେଇଦେବା। ପନିର ତରକାରୀ କରିବା ତେଲ। ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କରିବ ଆଉ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସାଧା ମସଲା ଟିକେ କହିବା। ସାଧା ମସଲା ତାପରେ ଆମେ କଷିଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ପଇଲା, ତାପରେ ଆମେ ଗାଜର ପକେଇବା। ଗାଜର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇଦେଇକି ତାପରେ ମଟର ପଡ଼ିବ। ଗାଜର ଟିକେ ମିକ୍ସ ହବ। ମଟର ପଇଲା, ମଟର ଗାଜର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ପନିର ପକେଇଦେବା। ପନିର ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆଳୁ କିଛି ରଖିଥିଲି ସିଝା ଆଳୁ, ତା ଦେହରେ ବି ପକେଇଦେବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପନିର ଆଳୁ ମଟର ଗାଜର ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ହେଇଯାଇଛି, ଓହ୍ଲେଇଦେବା ଆଉ। ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେଜ୍ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପିଲା ଖାଇବେ, ତା ବାପା ଖାଇବେ ଆଉ। ଦେଖିଲି ତୁମର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଭେଜ୍ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ।